ngana ko NSP ni OTR kare ja je tabo scholarship ni bagai ngana o tol ne aro kan nok jago apps ni o apps nok jago ta bin rong kan ke mor jotono ko tal admission ni bagai verification khainan phajak mangta inga sakana rong nokona login register sense mobile number ni ingkoro thangnai register o thangnai ke register o click khai thangnai ta. So hello guys, welcome back to new video. Guys, honek dini pore hain narok tini mala tio kata. Guys, narok to already Simon paikna uniform sumjak. Guys, college changna to mang tabung kake. Guys, narok no asek blog rok rimali narok bagai kaman bagai tini normal blog no khas nai narok malai balok suka nai se tini blog khai mani ta. Guys, tabung kake college changna to ta. Guys, yang ho hampung kake keteng dul tongo. Guys, college changna bagai boy rok da bagai na kisa. Book rok tini kita submit bo khaina nang practical ni he or signature rang nang ta principal ni morok tini morok submit khage se mark mana ni mo front page bo ang nusna mo he na choka sabe gari front page ang nusna mani kusu normal khaino simple khani snam ka ang mo front page ang nusna mo ta kai ta mo boy rok da ba gina tabung ka ke nok nong khor ka nge tabo gari kaine bagai thangma tongjao khata ayang sini gari kama jaga ho salama sinja ekdom himthang nangudeli ka tabok himui thangma tongjao khata ei aro ta gari maya nasingma tongjao wan langka sida nge narong no tini sin college o katala admission ni bagai apply khlai phene rok komonga ko deli borok phayo korok no rok phunok nai Tumfrau regular continue blog remaining tongka tangi gani exam gana bus kang manos ani exam tongo right ani last year ani exam ta gamon bagai preparation ngai ma tongle ke blog ko simasi important di tongma he de ba amoni bagita o blogging channel le chini tong khana kri ma haisi ngai qualification le thesan bagai nang tongle amoni bagai focus mari bota ngai bike ro hamya ani amon bagai ayong yang thang mali ekdom blog khaimali yang tongsi ekdom tong thoge haideli weekly wo 2-3 blog ro rime ekdom sorry tong thoya hayeng jak sugang ekdom tak bike rok snang bang kese norong bang continue blog riman sina pro anga tabung gangke chinyang ni gari kama jaga sokpajak na de gari kaspan phaya tak phonto tak nasingma tongjak wana 20 minute rogle asek nasing tongmon pore tabung gangke tom manka tabung gangke kolampur bazar sobaika hangke o project ni sakane tamsingamo o cover haikreja stick ya mono kisa paine gana yang buskan dukan digi hangke stick phalo kro payo ko tebeka na tabung gangke gari station thangsi gari marong ne phungba gasu bazaro borok kreite tini mande blang gamon bagasek bazaro borok kreita sande rong gasi borok bangun ete kisa Thursday rokong gangke telamorani gari manka ngata gari kai thangsi naita borok ka jangke ba Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Tabung gangke sobaika ang telamorani khoi somani wo nge tabung gangke oro chin college tigni gari mane ang hawi barin gari marom sinaita e hawi barin gari nong naw busani narok bai college soga mala siwanta We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. tabung gangke sobaika college geto Haipur tamaga saiman ang khwai jomni phai sokpai gedu gangke pulis sekango gangke kaisa gari mane sokpai bathak drop baro mane yangni gari no yangni mane yango taminai tisinrani gari sonai nota gangke tekse gari phairibka mane boro ekla ni gari sonai no buskango gangke ang je sekang nasingja ang to bor aron kasinai bile gangke angaro kaka aro kakangke tamangka ke boro gama agi ayengo sekang sabu ul sekang kholai ang tang semia du gangke te khorsa driver phaiga Mane u ang je kamani bo amoni buskango batha kata gangke ang uklong nego kaka golo kok bang lakhe boro
gari bwskang tongo tang uglok gonang bathak gari yate rok bor kok rok kok bang lakha hingka anga kama jaga ni ongkhore se te khisa smaka phaisu te lasime sinja khaisi angsi bong bola hingka yang ni line gari sonar maximum mate kok bang lai ta amo hairo tabung so ke college bwskango tai 1 month mo tai 1 month ga ke nang mo college no ya korma thangsi na khoro ke onek muito manai haisi mo college no tabung ke sok pakha room bisingo kephon phaigo yang simina khoroksa nokho bono simina ta kep phainai kriko chin room to kep sikri na tabung ke mo khata no cover khaigena mane mo hake ono page bai mane mola deoi mane mo hake theoi naithok ke snapina ta mo nala mane naithoi hain dong sakao page thepan chi naithoi hain dong ngam ang nok no hoitin khaituna tong mani ke mo boinoro khata soge jakta ngai ko ta 3 man chuang buisine hantrang mani mo ngai ko mo risine mo saka kai white khalia mo hai color no ang naithok mo risine ta mo hai ke koi ko mo hai ke front page thepa oi ro naithok ke ko sinai ta khaisinai ta finally complete nungba khe mo khatar cover khai hi mo hai ke front page ro jon thepai na kha naithok ma khe tabo mo sarno jomari ro signature na sinai ta omo tabo ke tisa signature nai na principal ni o assignment ota ta principal room thangai tongo ketal admission bagi verification khaine ro to tong nai gena nai jotono ketal mor jotono ketal admission bagi verification khaine phajak mangta line bisingo khai tongna dolok kaisa koro admission ngani bagai engke borong no kisa front door khari gena ko dolok biangong bai khesido ano kole khajak sakhajak nei yang rogo sengkana tabung ka gesini level sakhajak kobongo borong no registration khlaibari khatini ge registration payo ka dolok aro telamra degree college ni dolok nga boro boro admission bagai form fill up khaina phayo ta borong no khairi bai ko baika tabung ka level sakhajak nga rong no kaisa phunu ga dak to chutun kaisa problem ngai tongo scholarship ni te mane NSP ni ta nga amo bahai ke registration khainai OTR ni kamo ta khainai ang palsa dole mola binaro ka apps nung jago ta download khlaimani play store ro bini bai khainai kana rong no bahai ke khai phunu naita as a student tongnai rok rong bini no skip khaiwai nai tongni na di ko NSP ni OTR kre ja je tabo scholarship ni bagai nga di o tol ne aro nung jago apps ni o apps nung jago ta bini rong kangke ke already ang mono install khlaika ke install khlai ta yang tiki thangnai ta thangai korodor 3ta point nukjagana kaisa login tongo kaisa register tongo teksa hingka KYC tongo ta je password phaya sudu OTR simi phaijak referral ID simi phaijak hingke borenti face authentication ma khaini ta goro yati referral ID rok riwoi oro OTP rok riwoi oro captcha riwoi ma khlaini ta tabok ani khlaini ta angoro hingke naidi ko nukha face authentication ni kani face nukjak ta khanaro hingke yani ke face authentication sega ma khayo ta hingka ayang tei referral ID rok OTP rok riwoi thangai ta face authentication ang khlaini ta finally he ani successful ka face authentication goro ani OTR nam rok sopai ta tabo password already sopai jang ta ka registration khaisinai ta ani mobile bai sajing to NSP ni OTR to face authentication to complete dengka ge shuti man thang kana no desktop o bai ke registration khlai phunong na naimani ta nogo thang screen record khapun khai phunok sibana ne tabo ke shuti man kha ta nogo thang tonglayo ta ego sini thread ni dolog bai gari bai phai lamon bagai usudra himtha nang haida tabung kangke sopai kha kholanpuro ke chinyani gari rok tongbayo ke ta gari rok kagana ta nasinas nawon borok pungyang ke guys finally tabung kangke nogo phai sopai kha college ni dress rok rok si change khalai je khang je phaimani engke phai ke video start khaibai kha engke norong thayango NSP OTR takto scholarship manani bagai amo kaisa ketal system phaijak mane joton aro registration khaja nango ta NSP ni OTR ke joton naro no kaisa NSP portal ni theke kaisa joton naro SMS sokija kaisa number referral number engke amo ribui khaina nango ta engke norong thayang kunuka bhai ke face authentication khai apps download khai engke kaisa ko omo kaisa problem joton nongi tong angni jibo problem omo heno ani o device o NSP ni OTR apps se nukjagya play store tu
amo boma hai jaga boma hai mobile nukjak ga je ketal mobile rom de pai 1 mas 1.5 mas sengjak bong mobile lo ga ke amo nukjak mane je ketal device painai rok mobile bong arong ga nukjak ta NSP OTR apps ga OTR apps ti thangai no amo ma khaita ro NSP o thanga ga ke je borok ni password thaya sudo o OTR ni je tam referral ID ta tam hori kase tongo number je amo simi thanai rok ga ke borok face authentication ma khainai ga je borok naro up referral number by password gana ga borok ga ke face authentication khaina na ta ga ani ga ke face authentication khaina na gi already khaise ga ta ga ang thang face authentication khaikya ga ta khaipe pura no password choba ga ta bo password bai kai registration khlaina NSP OTR ngana rong na ta ba ang screen record khai fungai ta mobile ngana rong nai jongdi bai kai khlai ngana rong pula second ni jeni Google Chrome thanga NSP ni si habdi ngana o ma official website nujana ga ang ti habdi happai ma pare nong thana ma page nujagi fainai ga tola scroll down kai thangdi tola scroll down kai thanga ga ke tep tola thanga ga announcement nukjangnai ke announcement tola o click here rok nukjangnai tekse view more rok nukjangnai ar pore get you OTR nukjangnai ngai ko norong dogoi mankhana apply now hnai go apply now click khlainai click khlaiga ke nong thana ma ga kaisa page nukjagi fainai ga sakana rok nukna login register change mobile number hnai goro thangnai register ro thangnai ga register ro click khai thangnai ta ga thanga ke nong thana ma ke page nukjagi fainai ga scroll down khai thanga ga ke oro kaisa duita tick mar jaga nukjana ke tick mar rewoi next reti ga next thanga ke nong thani tekisa page nukjagi fainai gama ke nukjagi fainai oro ga ke register mobile number nang je pro NSP khapro je register mobile number amon redi rewoi get OTP or sinde OTP phanga OTP submit khaidi ga tar pore tola captcha redi captcha ringka verify to click khlaidi verify to click khaina amo successful ungthane verify ga tar pore no roktesa next page ma thangjao nai ga next page ang ga ko nukja khana nong oro KYC nei ga noro KYC ma khainai ta ga ga o tola o I have other already ga tar pore oro other number rinani baga option nukjagi fainai tola o ga nijini other number redi other number ikhankana get OTP o thangdi norong ni je mobile number link jak arano OTP thangnai gai OTP thangga gangke oro OTP rita OTP roi verified khaidi gai nong oma ke profile nukjak fainai nijina other ni profile goro mother name marinai father name rok marinai oma haita ga tola o email ID marinai email ID rikhanga tola captcha nukjagi fainai ga captcha roi finish ready finish rikhanga complete ngai ta guys angke tini ni video ta bisi log lalia ngate kisa ko phat norok ani channel k 3k subscribe kari jagadi 3k je pro subscribe ka Q&A video nong bagai tu bonai gamon bagai phat ta kisani bagai 3k subscribe kari laigadi kabang borong no share khalaigari kisa angke bolong ta bisi log lalia ka tinin blog om srung nai ke norok bai next blog dotin malane bye